Tokio je 11-letni rudar in je prestrašen. He visto una mina con una dinamita, la ha disparado y luego le han sacado sus cuerpos pedazos en sacos, en carros. Tal vez igual me pasa un día a mí. Tokio se izčrpava do onemoglosti. Je eden od 115 milijonov otrok po vsem svetu, ki so vključeni v najhujše oblike otroškega dela. Dokler se to ne konča, mi ne bomo odnehali. To je naša obljuba. Si yo tuviera un hijo, no quisiera que trabaje en la mina. Boste tudi vi del naše obljube? Vaš mesečni prispevek bo ustavil najhujše oblike otroškega dela. Zavedno. Yo a veces me canso y ya no puedo más y eso no más. Prosimo, izpolnite spodnji obrazec ali pokličite številko na ekranu ter se nam pridružite zdaj. Skupaj lahko odpravimo najhujše oblike otroškega dela. Hvala.